Бүгін біздің Мирас журналы редакциясы шығарған Құтатқу білік кітабын тәқдим ету жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Ләбиб Лерон, біздің Мирас журналы баш мұхәррири Шакиров Данис Фәнисұлы, Бүтін Дүние Татар Конгрессінің Милли Шурасы рәисінің бірінші орынбасары, Бүтін Дүние Татар Конгрессінің башқарма комитеті жетекшісі Меңмағұлов Хатип Юсуфұлы, филология фәннәре докторы, профессор. Біз китабыбыз біздің Мирас редакциясы шығарған китап хақында мәғлумат болсын үшін мен башта ролик қарап өтерге тәқдим етер едім. Глеб, запустите, пожалуйста. Мен аны тұрмыш китабы деп атар едім, тәрбие китабы деп атар едім. Андағы афоризмдар, андағы әйтілгенлер бүгінгі күнге міне бірме-бір туры келе. Құтатқу білік, Құтатқу білік деген сөзінен ләксі бақытлы ету үшін білімінде. Кімде бақытлы олар келсе, менің кітабын оқысын деп жазайынды. Bu sırada bütün mesela Ruslarda anlayışların elinde bulmayan adamlar. Çünkü halkların dünyavi uçuşka, progreska kırtken ülüşü odarlar mükemmel. Bu edebi eserine tugil, bu üzne toplangan sinkritik eser, mında felsefe de var, mında sosyoloji da, mında pedagogika da var. Мұны үзләштіру әлбәттә бізге бик күп кыйммәтләр турында уйлану өчен җирлек булдырачак. Моны күз алдына китереп, бу бинихая зур хезмәт, 14 меңгә якын шигырь юлы. Һәм бу гадәти генә тәрҗемә түгел. Һәм менә без Рифат Ахмаджановка рәхмәт әйтергә тиеш. Zeki Veli'yi tavuk balgananım. Bu eserini Zeki Veli'yi koluna elekten Tulu Sıkası bu işe tercüme ettim. Rusya'ya kadar bir kitaplar çıkarırlar bizim ağaynelerinde. 19. asırda bir kitaplar çıkarırlar. 20. asırda devam ettiler. Lakin bana Kudat'ı bölüp bile çıkarmalarına kazanç. Кайбер үзен бик санаганнарда мындай әсәр булса, алар күрсәтә белерләр иде. Без мындай байлыгыбызны күрсәтә, дишенчә пропагандалый белмибез. Гавамга, массага җиткерә белмибез. Мындай байлыклар бездә гаҗәеп күп. Төрле чорда, төрле дәврдә. Бу китапны чыгарга дәүләт хисабына безнең Татарстан китап нәшриятын затлы китап итеп чыгарга кирәк. Сүрілген еді, біз 5 жылылық жиылған едік. Ол хақта журналда шығып біткеш, мені қазір ол китап болып басылып шықты. Ләбіби, бұна сіз айтып кетсеңіз еді, нешлеп мұна Құтатқу білек? Аның yazmışı da, ayanışta da, Maqtavlı da deyen kevindi kitabının мұна енді o kitabını çıkarıda zor güç koygan nokta bir galimimiz Rifat abi Ahmadjanov özü bu dünyada yok indi. Olanı bir kitap etip kuresi kelgen idi. Kitap nəşriyyətini de bergen bulgan qaşandır. Lakin basmağanlar işleptir. Nindi sebep bulgandır aytayım. Mene 5 yıl indi şu kitabını çıkarı için tırışıp qaradık, türlü yollar izlep qaradık. Eli anda, eli munda degen ki bergelendik, tolgalandık degen kibik. Nihayet mene bir yıl kolumuzga şu kitabını alıp şuşu kitabını kulağa tutuğa eriştik.
Mana şimdi biz ana aytırбыз, kimге рәхмәтле икәнен, бөтен татар конгрессына, милли шурага рәхмәтен җиткерәбез. Алар матди яктан алар булыштылар. Булай инде төп көчне безнең редакция хезмәткәрләре башкарып чыкты бу китапны. Мин инде иң әүвәл менә шушы Рәфкать абый Әхмәтҗановның хезмәтен зур бәяләр идем. Һәм аның менә биредә аның кызы белән Улы утыра Хәйдәр, кызы Сәрия биредә. Мин аларга менә Рәфкать абыйның рухына да бер шатлыклы бер не булсын инде күңелле хәбәр булсын дип әйтим. Мин дә шушы китапны аларга тапшырасым килә. Икесенә дә хәзер шуны тапшырыйм әле. Килегез. Татар дөньясында бердән-бер менә шушы чыкмый калган китап иде ул безнең. Бөтен төрки дөньяда бу китап инде әллә кайчан дөнья күрде. Biz gene kılgan idik. Mine Hatip abi de anda videoda aytıp gitti. Bugün de aytır, iskertir. Ol da Hatip abi de bu eserini Tatar dünyasına yaktırtıda, balkıtıda ölüşüp ketken kişi. İndi 90'lı yıllarda da olanın birleşen, küp müdürleşen Tatar dünyasına kaytargan şahsımız. Neyse aytayım tağın. Şusunlu kitaplarına girip özümüzün halkımıza kaytarırsın, çıkarırsın. Sözüne elbette min indi muhteber galimimiz özümüzün Hatip ağa minni olup birem. Şemin? 10 minut maksimum. Bizning xalq sili başlasa. Hatip abi, bizim halk değil, Hatip abi sili başlasa. Ben eli bugün bundan 5 yıllık düşürülgen ilerini, görünüşlerini qaradıqda iskirmegen cemaat. Bik tip momentlarını hazır elektrip alganlar hem motor etip çıqqan. Mana şuna men el sıqlanıp qarab oturdum. Bir eybirinin tege bu barınlatı onu kursete bilirge gerek. Onu propagandalarga da gerek. Hem mene bu kitap indi ayrı mene özünün gazet Tatar tilinde dünya kurgan iken biz bunu çıgaruğuna tugil onu okuşlarga, avamga jetkirge gerek. Çünkü o kitapta mene men qabatlab aytam. Onu men qat-qat okugan kişi Tatarçasındaki Türkçe, Tatarça nilerinden Türkçesinde okuyan Rusçasında onda şul tikli hazine, şul tikli baylık. Indi Kladis Mudrosti deyip men bir makale yazganım. Mana şunun neyinde akıllılık, kıyısı, çıganağı şuşundan. Indi buna bunda kübügiz bile, Kutatlı bilikinin bir iki güne söz edip gittim men. Kutatlı bizning bir Türkiye Tatar edebiyatı, onu başta etileyin Tatar, Türkiye edebiyatı çünkü Tatar aldan, ondan sonra Türkiyeler Küşeygeç, Türkiye Tatar edebiyatı deyip 2000 yıldan artık tarih var bizning. Hem mena şuşu tarihinin indi biz bir ülüşün bilemiz. Hem onun 13. asırlarga urtaşa Türkiye halk bularak formlaşa başlagançı bulgan biz urtak hazine deyip aytamiz. Hem mena şuşu burungu Türkiye edebiyat 12. 13. yüzyıla kadar urtak hazine deyip qaralam. Demek bu edebiyatının mena yani men soňgu wagtda mena Münir Yerzin bilen aytyp oturam. Münir Yerzin bilgili şahıs 1927 2020 yıllarını yaşayan. Onda şu Qatay ülüşüne, Sincan ülüşlerine de varıp qaytdım, başkalar da. Hem mine bu ilki bizning Mahmud Qashqari hem Qıtatqu bilik eseri de şu tevekkül eylenişdi. Balasağın bile, onda ataklı Qaraxanilar memleketi. Ondan sonra onun başkalısı Qashqar ula. Hem mine bunda yukarı dereceye girişi. Yukarı dereceye irşe onların medeniyeti, onların edebiyatı hem indi onlardan mene nelerge ola bir yaktan üzerindekini devam ete. İkinciden Garip Farslardan kilgen, Hindistan'dan kilgen, Kıtay'dan kilgen hazinelerinde onlar üzleştirip şundan okuşlarga yetkireler. Mene bu kitabını nege ol? Men onu yazganım, tağın bir qabatlıyım ol fikrimine, bir derslikке de kirtkenim. Her bir halkta dünya edebiyatının köpçülük halklarında men şunday unikal, qabatlanmaz yetkerler var. Mesela andilarını biz aytsak indi Hindistan'da ol Mahabharata. Mahabharata, mana binihaya zor dastan. Ondan sonra Farslarda ol nege Şahname.
Ondan indi nelerge burungu Gretsiya gitsek onda indiga Odessa, Odessiya hem kemel buna şu nelerini İlyada. Ondan sonra kadar kilgeç Dante'nin ilahi komediyası için. Mene bunlar birnişe. Hem indi Slavyanlarda, Slav palku igiri. Mene bu Türkiye halklarının şuşundi derecedeki büyük yetkeri. Hem onda mene şuna göre bu eserini eyteler indi Türkiye halklarının bu indi şah eseri. Indi onun avtorun balasağınını bu tigi şair. Şahlık derecesinde. Hem mene şunысы kızık onda yazılganlar gerçi kul yazma rəvişində bizde sirek tavsa onun iş nüsxası şunusunda aytik onun birisini tavuğa Tatar Başkırt galimi Namanganda tava 1913 yılda Zeki Velidi. Hem indi tağın şunысы da onun ikincisi Kahire'de saklanganın 15. yüzyılın başlarında indi nelerge Mısır mamluklarına gitedi. Mene şul. Hem tağın onu taratuda zor ülüş kırtken ul Türkiye'de yaşayan Reşit Rahmeti Orat onun birinci originalda çıkara. Ona birinci ona tekler. Anasını Türk türüne tercüme etti. Hem mene şuşa. Bizning teki Tatar galimleri onu ürenüge taratuğa zor ülüş kırtkenler. Hem ondan tağın onu çıkaruda mene ul dünya fennede küptenden berili. Van biri 70. yıllarını 19. asırın onu Nemis'inde ülüşte çıkara. Onun Robert degen. Hem indi mene özün Nemis bulgan, Rossiyada tanılgan Ratlov onu 1890 yılını hem 1913 yılını iki kitapta ona indi mene şunda bizning ulu sumkalarda ona sıymasın şunda çıkargan birisi originalda birisi Nemis'inde çıkargan. Ondan sonra aytildi bunda 1980 yılda Ivanov tarafından tercüme edilgen nege Kutatku bilik. No kutatku bilik türlüçe tercüme edilir. Baxitli bulut turunda kitap. Ondan sonra onu tercüme edilir. Nede? İdaraçılık turunda şuşunday. Hem mene bu eserini mene onda vakıgalar da yok. Sürütü de onun yok. Lakin onda fikir direnliği. Hem mene o kitapta şuşunda yaşayanın en birincisi akıllılık. Ondan sonra zireklik. Ondan sonra başka sıfatlar. Hem ondan turmuş itetirgan. Turmuşunu alıp varatırgan görünüşlerge hazır şunda beye verilir. Şiiri beye verilir. Şunda diren iştelik bilen. Onda ilginçliği var, önerçiliği var. Sevda iti bulunca başkalar hem onda şairler hakkında da var. Şairlerini de hazır şuna alar dingiz tibinden tek inciri çıkargan gibi kişinin kungulünden şimdi hazinelerini alırlar. Buna şimdi hem eyte nege indi elikke şuşu elikke hükümdarga sindi olarını qaralı terbiyeli egerle sen alanı qarab tərbiyəlisin ikən, yaxşı qaraysan ikən, senin ismin tarixqa kirib qalır. Əgər də alanın kungulun buzasın ikən, keyfin buzasın ikən, sen yaman adın bilen kirib qalırsan. Mənə şu. Ondan dışqayda deməkdir, ailə quru boyunca da var anda. Hem ondan mənə üzəkkə xuyla bilim, məğrifətli, birginə jirdə də nadanlıqını maqtağanı yok. Bu mən xədir mənə şu tradisiya bizning iliklikdən kilə. Ondan urunu bilen anda bik tigi matur lirik şiirlər var. Ömrünün uzuvu, nelər haqqında yaşav məğnəsi haqqında hem yaşlıkını sağını, qaydasın benim yaşlığım, qaydasın, uzdu ömrüm şuşunda men indi irikli tərcümə rəvişində. Hem ondan mənə bizning ilikdən quyula, yaşav məğnəsi, kişi bu dünyada nik yaşay, onun yaşav maqsadda, hem mənə bunda bala sağınında quyula. Sindi həzər kişilərə ilgili kişilər, yaxşılıq kişilər, şunun bilən sen kirib qalırsın, sen şunun bilən kişilərə şunday savab getirsin, fayda getirsin. Hem mənə bu əsər nələrini həzər. Hem bu eserinin mene bizning edebiyatımızga zor yığıntı yasagan. Zor yığıntı yasagan. Yani şıganaklar değil taralgandır ol hazır. Mene biz bunu qarasak özümüzden Qissa Yusuf'da. Ondan indi 14. yüzde hazır ol Kutup'ta. Hisam Ketip'te, ona Seyif Sarayı, ayrıca mene Muhammed Yar'da hem şu yaktan ol kile. 20. asır başına derdmentlerge kile. Hem mene bu eser bizning ruhi mirasımızın tege, ruhi hazinemizin bir behelep bitirgisiz niye jevheri deyip aytırım mirası. Hem şuna göre bu eserinin mene bastırılıp çığı bir ni vakıga deyip kabul etem mene. Hem bana bu eserini anlauda, ondan şimdi anı şu ikinci tilge tercüme etüde tercüme. Bu kilişte mesela min bu kiliş özüm originalda okuyumdanım. Ul gayet katla olur. Hem bunda mene hazırlıklı galim kişide kere. Özünün teki şiiri tecrübesi de bulgan, ustalığı da bulgan. Hem Rifat Ahmetyan rahmet eytek. Biz onun bilen zamanında şuşun indi işlegi. Kutup'nın altın urda şiiri, Kutup'nın Hısra ve şiirin işlegeni.
Ул инде хәзер бәхәсләп, ул не үз сүзле, галим кеше улай булырга тиеш. Инде үз сүзен теләсә кем әйткәнгә ышанып, инде аңа кушылып китәргә һәм шуны эшләгән ик. Һәм менә бу идея, бу әсәрне тәрҗемә иткәндә дә без киңәштек. Аннан инде мин әйтәм, теге син аның иләре бар бит инде башка телләрдә чыккан оригинал нигез итеп ал. Аннан соң Кытайда чыккан, Үрümчедә мәл чыккан басмасы бар. Аннан үзбәкләрдә чыкканы бар, Русиясы. Ул аларның башында файдаланды. Һәм менә инде безнең журналда, безнең Мирас журналында чыгып барган иде. Һәм менә аерым китап рәвеш. Шуңа күрә моның чыгуында гаҗәеп зур өлеш керткән безнең тел галимебез хәзерннән. Безнең теге үзе шагыйрь дә булган, тәрҗемәче дә булган. Без нигә шушы исемен яхшы яктан телгә алырга тиеш? Рифкат Әхмәтҗановның. Һәм менә әйткәнемчә, монда менә махсус пресс-конференция уздыру, бу ни хәзер бу бер вакыйга. Һәм менә монда журналистлар утыра. Мондый әсәрләрне күбрәк таратыйк, күбрәк сеңдерик, фикер бар анда. Анда традициялар, безнең рухи хәзинәләребез шул вакытта менә без кыен вакытта яшибез хәзер. Җан исәпләрне, җанны әрнетә. Аннан соң дөньядагы хәлләр шушындый вакытта без менә хәзер элеккеге әби бабалар туплаган диләргә тәҗрибәне, рухи мирасны өйрәнергә һәм шуларга таянып алдагы юлларыбызны билгеләргә тиеш. Игътибар өчен рәхмәт. Рәхмәт. Данис Фанисович, әйтеп китсәгез иде, менә ничек кабул иттегез бу тәкъдимне, китапны бастыруны һәм бәлки киләчәктә тагын ниндидер планнар бардыр. Ниндидер китапларны әзерләү буенча. Әлбәттә, менә әлеге мин моны аерым проект дип әйтер идем. Әлеге басманы бастыру, чөнки басма бастырып кына түгел, әле безнең алга таба да Йосыф баласының кутату белекне киң катлам җәмәгатьчелеккә җиткерү мәсьәләсе бик җитди каралды. Гомумән Йосыф баласының кутату белек ул безнең язма мәдәниятебезнең бүгенге көндә yetkәрләрнең тәүге yetkәрләрнең берсе. Һәм менә видео язмада ул күрсәтелде, аның тарихы, бу мәсьәлә ничә еллар дәвамында менә шушы кимәлдә әзерләнеп бастыру өчен бик зур әзерлекле эшләр алып барылды. Бөтен дөнья татар конгрессына бу мәсьәлә буенча мин аерым рәхмәтләрне дә җиткерәсем килә. Менә идея авторы безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб абый Лерон. Әлбәттә, без бу мәсьәләне бик куәтләп кабул иттек. Бөтен дөнья татар конгрессында, бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасында да бу һәм бүгенге көндә мин шуны әйтер идем, менә бу кимәлдә бик затлы, зауклы рәвештә татар телендә бу беренче басма. Төрки халыкларының инде күбесе аны чынлыкта да бастырылды. Мин тагын бер кабатлап татар телендә бу беренче басма күрде. Һәм игътибар иткәнсездер, хәтта китапның тышлыгында да, һәм менә мин аерым менә бу аның Йосыф баласының портретына игътибар итер идем. Әлеге кимәлдә аның рәссамы Булат Гыльванов Ләбиб абыйның тәкъдиме белән ул бу эшкә алынды һәм төп нөсхәдә диергә була. Менә әлеге портретны Йосыф баласының шушы кимәлдә сез әлеге китапта күрә аласыз. Ул да шулай ук бик зур хезмәт. Біз Йосыф баласының төрле аның нөсхәләре бар иде, төрле вариантлары бар иде, ләкин бу кимәлдә бу монда рәхмәт Булат Гыльвановка менә шушы кимәлдә бастырылуы. Мин нәрсә турында аерым ассызыклыйсым килә. Без еш кына milli tərbiyə turunda, ədəb əxlaq turunda barımız da şeylərə yaratабыз, әйтергә yaratабыз. Әмінə аның нигез итеп булдырырлык һәм аерым бер методик әсбаб булып кулланырлык китапларыбыз белән бер рәттән, әлбәттә без Ризаэддин Фәхретдиннең дә башка безнең 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башларындагы мәгърифәтчеләрнең, әдипләребезнең китапларына басым ясыйбыз, аларның мирасына басым ясыйбыз. Ә инде 11-нчы гасырда ук язылган шушы Йосыф баласының кытату белектә, ул гомумән бу китап, бу минем фикер генә түгел, әдипләребезнең менә Рифкат әфәнде Әхмәтҗанов, Хатип абыйның ул Ләбиб әфәнде Леронда һәрвакыт, Фәрит Яхин да ул турыда әйткән иде, Марсель Әхмәтҗанов та, ул татарның өстәл китабы булырга тиеш. Һәм татар булып саналган кешегә, һәм шул вакытта яисә зыялы татар кешесе
үзенең менә шушы өстәлендә, үзенең киштәсендә әлбәттә бу китапны куярга тиеш, булырга тиеш. Безгә бүгенге көндә әле әдипләребез, галимнәребез аны шушы мирасын өйрәнгән шәхесләребез безгә җиткергән вакытта төп мәсьәлә һәм бигрәк тә масс күләм мәгълүмат чараларына да бу басманы киң катлам укучыга, җәмәгатьчелеккә җиткерү. Әлбәттә, бүгенге көндә бу басма бик әзерлекле рәвештә безнең бай тарихи мирасыбызны да һәм гомумән татарның дөнья күләм ролен, абруен күтәрүче һәм биредә бу Татарстанда гына түгел, һәм гомумән татар дөньясы өчен бик кирәкле басма ул менә бүгенге көндә дөнья күрде. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасы тарафыннан 2023 ел Милли достаннар елы дип игълан ителде. Безгә алга таба да менә бу кимәлдә мондый тарихи чыганаклар белән нигезләнгән. Гомумән мин бу Юсуф Баласаганның Котатку белеген китабын тарихи чынбарлыкны чагылдырган милли горурлык чыганагы дип атар идем. Менә шул төшенчә белән безгә бүгенге көндә менә барыбызның да төп мәсьәлә хәзер киң катлам җәмәгатьчелеккә дөрес итеп җиткерү мәсьәләсе тора. Чөнки монда һәрберсе мәгариф хезмәткәрләре дә, мәдәният хезмәткәрләре дә, гомумән ата-аналар да, киң җәмәгатьчелектә төрле персональ җирлектә үз эшен башкарган һәрбер кеше монда үзенә методик асбаб буларак буны куллана ала. Бүгенге көндә ул бик актуаль. Бу эшкә алынып айрым бер, бу мин тагын бер кабатлыйм, ул айрым бер дәвамы була торган проект. Ләбәү бик зур рәхмәт. Проект дәрәҗәсенә без аны күз алладык та, әлбәттә беренче адымнар булып, аны безнең галимнәребез, әдипләребезнең менә аның мирасын өйрәнү, аны татар теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе дә, менә Рифкат әфәндегә, Әхмәтҗановка бик зур рәхмәт. Һәм мин хәтерлим, әле без студент еллары вакытында бик бу мәсьәлә буенча айрым ясалыкта әле китап бастырылмаган иде. Безнең филология фәннәре докторы, профессор, мәшһүр шәхесебез Хатип абый Миңнигуловның безгә татар студентларына, татар филологиясы һәм тарих факультеты студентларына айрым берничәшәр лекцияны шушы Котатку белеккә башкарулы һәм алай гына түгел, гомумән борынгы тарихыбызны да төрки халыклар белән чагыштырма булган язма мәдәниятләребезнең чыганакларын мирасын өйрәткән вакытта да һәр вакыт менә бу әсәргә Юсуф Баласаганның Котатку белегенә нигезләнеп эш йөрткәнен безгә үзебезнең бай тарихи мирасыбызны ул бар менә төрки ядкәрләрнең тәүгелләрнең берсе буларак та Котатку белекне хәзер инде тагын бер кабатлыйм киң җәмәгатьчелеккә бик үтемле юл белән, аңлату юллары белән аңлату кирәк. Әгәр дә игътибар итсәгез, биредәге афоризмнар, мәкаль әйтемнәр, тормыш тәҗрибәсенә нигезләнгән сүзләр, алар бүгенге көндә масса күләм мәгълүмат чараларында да, радиоларда да һәр вакыт айрым ясылыкта кимәлдә күрсәтелергә тиеш. 19-нчы гасыр ядкәре. Шуңа без бу моны басманы бастырдык, чыгардык кына түгел, игътибар иткәнсездер, безнең мирас китапханәсе сериясеннән менә әлеге бу эшне дәвам итәргә язсын. Бик зур рәхмәт. Әле безнең янәшәдә сау-сәламәт исән-имин булган, үзенең саллы сүзен әйтә алырдай галимнәребез, әдипләребез булган вакытта без бу эшне әлбәттә башкарачакбыз. Бу безнең Рифкат әфәнде Әхмәтҗановның да һәм гомумән әбиләребездән калган васият буларак кабул итәбез. Без аны бик заманча зауыклы рәвештә, менә күргәнсездер, тышкы битедә бик һәрбер мәсьәләсе нишкәлек белән каралган, уйланган һәм киң катлам җәмәгатьчелек аңлый алырдай тәрҗемә сүзләре белән. Мин тарихын беләм, Котатку белекне тәрҗемә итү төрле карашлар булды, төрле омтылышлар булды. Рус теленә тәрҗемә ителгән әсәрне татарчага тәрҗемә итеп булмый. Шуны аңларга кирәк. Аны бит тоемлау, төрки борынгы телдә язылган әсәрне шул телдән генә татар теленә тәрҗемә итеп була. Менә ул эшне чынлыкта да башкарып чыктылар. Мин айрым рәхмәтләрне җиткереп,
айрым bir проект olarak бүгінгі күнде де көрәбіз. Бұл ішнің әлі давамы бар сезнең белән бергә. Киң катлам җәмәгатьчелеккә җиткерү әсбаб басма буларак кына түгел, yetkәр буларак җиткерү кирәк. Bir söz eteyim әле. Кайчагында ашыкмаска да кирәк икәнне төшендем. Бу китап bir yılda bulur idi belki. Biz inanı şu vakitlerde rahatlayamadık. Kitapta gelip koyulmasın. Şimdi baksanız degen vakitte biz tağın liler gıvetülümleyke korap şeylerle jurnal dedik de onun tışlıkları fotoğrafını internette olan fotoğraflar var. Bu sağlar şehirlerin koyup buna yerlere varan edik. Onlar sen doktor bize eteriz. Bu kitap Tatar'da bir kitap kırşığı, bir şığı, bir yere çıksın deyip ona Burak İlvanov bilen söyleşip ona Menin ehemiyetini anlatıp, kitabının bik gerekliğini anlatıp, hem bulasağını resiminin eli bir koyda da bik yakşitip şıkkana yok, resim yoksa paralı, birinci ol bütün dünyaya toranlığa değişmine o resim diger. Bulat da oranda, mine taşlığında da, ahırlarında da, onların işkir işlerinde de, mine şu resimlerini kullandık. Bunda şimdi bizim Koşkar, mine bu eser Koşkar'da tamamlarına kıtatı bilip, bunun kartısında bildik, birinci kartısında, bunda mesela bulasağın şeker boğan, bu Ağırlışına koyduk şulay ettirip, bu Trabara özü bir ziynetli, bir zatlı kitapka ağırlık, hem inanın bu günde sınıfa koyarak şığına da süyünüp koyarak özelleşen, hatta mine evet başkalarına da böyle gitettirganda, hem üstlerleşen mağnasında ister kitap etip tutatırgan, kitap bulup girişip çıktı diye Allah ise mine şuşunday ruhtağı kitaplarını mine bütün Tatar Kongresi Milli Şuralar bilen birge yardımlıkta özümüzün mine muhtabar galimlerimiz, hatip abiler bilen birge şunday sallı kitaplar alğa tabada çıkarıga yazsın degen tilekte kalabız. Rahmet. Sorularınız var mı? Mında bilmegenler ул turmuşdağı, bugünkü turmuşdağı küp sorularga cevap verir. Mesela yaşırekler bunda bizim var indi ilgilerini kırtnemendi, ilgiler orta yaşta. Hazır bunda ilenirge, hatından işik sayılarga ona da cevap var. Şundan. Hem tağım mına öğrenüge, indi mına propagandalaga bizden küp kine galimlerimiz ürkürtkemine bunlar arasında Şakir Ağa Abilov. Onun tege zatlı Sovetskiy Türkologiya jurnalında Kutat Kubilik, Bulgar Tatarski literaturu diye Rus'unda bir de eybet makale çıkanı. Ondan Hatiba Osman hem başkalar da bana tege ki derece ürkürtken. Hem mine bir neçe yıl elik bizning talantlı şairimiz indi Lena Şaircan. Şunun bir ülüşün tercüme etken şuna münasebette yazma çıkanı. Eydegi cemaat dep çıktı. Bunu birgene kişi başkararlık tügül Tatar, hazırki Tatar dinle birgele bunu tercüme etti geldi. Nun işiktirinde mine yaklaşlar tapmadım. Ondan sonra hazır bizning 19. asır azaklarında doğan, onun indi əbi babaları Şista yağından nege Hamid Tıxvi, nege köşüp gite, nege şul Sincan, Kınçağız Türkistan'a Xitayның hem ona 55 yılında Taşkent'e qaytqanı ul edebi icad bilen şug'ullangan kişi hem tağın şunsunda qarawdır mana Hamid Tıxvi'nin şiirler kitapları çıkan başkalar bulgan bizning ediplerimiz degen 2 tomlıq biktigi bilişmelik çıkan idi. Onda Qoran'ın nişiktir onda kirmiş qalıngan. Hem mana biz fikrini qoyuqalı ediplerimizin yana basmasını çıgarga gerek şunda da. Hem mana şu Hamid Tıxvi indanın bir ülüşün şu nege Nişik tibeytirge hazırki Türkiye tiline tercüme ite başlağını. Şahnamenin de tercüme ite başlağını. Nişiktir şunda üzülüp kaldı. Hem mine bizning giriş kınaşınday nelerge, eybet şunday başlangıçlarga iktibarı jetmey. Mine bu indi çıktı. Bu çıkkandan sonra mine indi mine başından yürgen David Leron'a, bizning mirasını ritkalligisine, nelerge, şu bütün Tatar Kongresi'ne, şahsen mine olarga, danışqa, bik rahmet. Başlap özün yanıp yürümesen, Dege umumi masa nege kollektiv tağına kaldırsan bik bulmaydı. Mana bu başkarılgan. Rahmet. Benim soru tugul istemegine Hatip abi dege live ummet dege biraz kısıldı. Bunda en mühim mizgillerin birisi ilbaş bilen engemeler. Mana nişik halk bilen il bilen idare eterge nişik münasebetler kuruğa kengeş tabışı şu yağınan ebit ilbaşı Öz yanında Xorvat kengeşçiler tutkan bizning burungi babalarımızda, xonlarda da bulgan ol bulgan oqsoqollar şurası hem bulgan
Hatta kurslarda ol tege şamakay formasında əbizdə bulğan bitinde jıru işçiler, şogirler bulğan hem olar halkının ağzarların adi kişiler mesela şuluk vəzirlər əyt alma sözlərini, tənqid fikirlərini onlar jitkirib turğanlar, hem başqalarının başını çaptırğanda da bu əli oqsaqallara, hem kengəşçilərə söz etməgənlər, hem ne min əli bu kitabını təqdim edərdim bugünkü il yetekçilərine, respublika yetekçilərine, əgər şu kitap bilan tanış bolsalar, müğayən biz köp yanlışlarını qovatlamışa qalğan bular idik. Hem ikinci məsələ, mənə bu əzəlik məsələsində bu büyük zor hizmet buldu. Hem Linar Qabaylı'nın oturanın tüzüşü mühariri özümden de hizmet koyuğa turı kildi. Bunun ağırlığı fənni filologa paratmışlığı tügülsüzlüklerini onda tercümede hem ritim rifmi yağından da büyük onda zor hizmet koyuldu. Hem Inci Hüseyin ve onu bir neçə mərtə qorab çağıştırıp çıkan kişi ritkalligi əminətigi biz koyvatını konkret işlegen kişilerge oyarım rahmet etsek de ortak bulmaz. Büyük zor rahmet. Bana şınapta bu sözler eğitilge turadır ya rahmet eytibim. Bizden hizmetkarlarımız bir köp tügül. Bizden biraz da lakin mene şu Firdevs Zarifullin, Inci Hüseyin ve Linar Gbaydulinler hem bizden öyle Leysen Daniel var. Mene şu şuna zor iş ilişkirttiler. Şınapta minana kiriş sözleri eyttim. Belki yani yetersizlikler kolgandır çünkü bunun zor hizmetini tercüme ediyor bir kişi bir neçe kişi tercüme edip kine elultaki kamil eser bulup gitmesi mümkün. Şu an göre yetersizlikler, kimçilikler bulsa gafı yetersiz, bizge kelip eğitirsiz. Eğer de aforizmler kitabı çıkargan nasip eylese biz o taleklerini iske alırız gelecekte elbette. Rahmet. Tamam. Var mı sorun? Bana yedik o pişrakta biz fotoğraflarını birlik kitap çıktı deyip sizin işimizle ortaklaşkan edik. Bir köp kişiler, galimler de var, yaş galimler de var, vadi kişiler de var, sorular, rahmetler eyteler. Şu şimdi Redif abi Gataş da eytip şaltırattı rahmetine şu şimdi vakitte, şu şimdi zamanda bizim varlığımızı ispat edip şu şimdi kitap çıkarıyoruz için zor rahmet deyip şaltırattı. Şu an kişiler soruyor, koylardan alıp bular iken bu kitap ne deyip biz indi alu jayları bu sene için belki kaybırların Daniş Efendi Şakir'in bilen kitap kibitlerine de koyup kararız. Mine özü zamanda media kitap kibitlerine de koyarız. Belki diptrologinde olabilir sanırsın bizden redaksiyaya da girip alı mümkünlüğü bunlar deyip turabız indi. Bizden redaksiyada bulabilir. Kişilerine biz bu kitaplarının tolusunca alıp bitire yazdık. Eli bugün de alabız ali. Tipografiden. Şular mı ne? Bu kitabını hazır bu bizning için Türkiye dünyasında ehemmiyetli başka Türkiye kavimlerge, Taşkentlarına, ondan şimdi Türkiye'ye, Kazakistanlarga, başkalardan siktirci verirge, tanışsınlar. Başkırtistan'la da şu şey yapın. Ana ikinci de Firdevs eytken andaşından da hükümdarlarga kengeş tabuşlar veriyor. Bunda zor rol verilenler şu şey yapar. Hem indi akıllı, zirek kengeşçi bula iken, indi onun neticesi de bula. Hem ana yarak barası değil, soğuk devirde men Temir Şahimiş bilen, Şerif bilen birge işledi bizden Rafael Sibgatoviç, onun vaktinde kengeşçiydi. Bek köp kına faydalı kengeşçiler indi amelge aşırıldı. Elimin tane tıkantıqamız bizim tam bir hizmetkarimiz bunda zor iş buldu. Bu kitapları kıyafetine girerken bizim eli dizayner jigitimiz Almas Feyzuli hem de bütün saluda kitap kıyafetine getirdi. Onun da bir nıktırıştı çünkü biz eli bir varyantını takdim ederiz. Eli ikinci varyantını tırşılığını oluşturarız, mısın oluşturarız. İştelik gül özgerip durdu degen ki iştelik tügülünde iştelikler de özgerdi, kıyafetler özgerip durdu. Şuna göre Almas zor tırşılık bile bunu başkarıştı. Ona da bir zor rahmet Almas Feyzuli. Bizge mine Türkiye halklarga jitkirүү meselesi Fatbavi büyük dürüst eyte. Hem sizge şuna eyter edim. Indi şıgı bilen şaltıratular, kızıksınular. Bigrekte bizning mine Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan, Türkiye bir kızıksında şulay bu kitap bilen indi köpten kütülgen hal zor tebriklewler bilen şaltırattılar. Şul vaqtda menim indi tüp tilegim әлеге bizning şuşa kitapны bizge keng qatlam o'qishga yetkirүү mesele jamoatchilikka o'qishga g'ana to'l jamoatchilikka yetkirүү meselesi bilan birlikda albatta
milli kitapxanalar arqılı, bizning kitapxanalar arqılı bunu jitkirүү bilen bir retten mana maskula maglumat çaralary siz ýygyna gazet jurnallarda, radiolarda türlü beýgiler iglan ete. Mana eligi kitap boýunça da agarda siz aýrym beýgiler iglan etip, any bulekkä şuşy kitapny birsegiz de, ul da şulay bir ütümli şara bulur idi. Bizge hazır internet kengliklerinde şinki hem fenni hizmetlerde kullanırlık itip bu kitaplarını fenni izlenüler için ayrım bir nigiz bulup dursun için bu kitapni jitkirүү kerek. Üniversitet arkalı da, institutlar arkalı da mında kim nişi kuş kuyala mına bu keng jamaatçılıkka jitkirүү boýunça. Red kollegina tugul, her bir naşı kitapka ölüş kirtken vekilimizni Eli babi biz ayrım yaxşılıqda rahmetlerini jitkirib bütün Dünya Tatar Kongressinde bloklew tantanasına eli iştiraşak ayrım rewişde. Bu eýtem bu proyekt bularak bu işni qaraga kerek. Bu işinin min başı demez idim. Anyň indi başı bizning ediplerimiz, şahyslarybız tarapyndan işlendi. Bu işning dawamy hem aldagysy da eli bu meselede bizge jiddi rewişde qaraga kerek. Zili. Eserni hazırgi bugun tatar ýeşleri öýrenem eken, ne Hatip abi siz üniversitetde burungy edebiýatny okutasız bit indi. Bizge de okutdygyz. Ol programmada barmy üniversitetde tatar? Var ýygyn, men indi mine ýyldan artygyrak hazır üniversitede işleýim, ýurtstavkaga professor konsultant derslerinde bik sirerek alyp baram. Onda var, ondan şimdi mine bizning elekki dersliklerde 9-njy sinip, 10-njy siniplerin hakynda şakdy maglumat berilýär. Hristomatiyada örnekler berilýärdi. Mene soňky basmalaryň eliminim garagan ýok, derslikler nişikdir. Onda bir zaman çekitdiler indi goýberip. Meňe taksim etkenleri ýaňa derslikler sirge men aýtam, men gatnaşmam üçinki any proýektiň garagan, proýekde ortga kitiş, onda köp aýberinlik ýeri alna. Men aýtam, üzübi tüzügen aýberini üz gullarym bilen jimirmem men başlatgan. Ona göre hazır var, lakin indi elektrigi şu 90-njy ýyllardagy 80-däki indi 2000-njy ýyllar başyndagy köp tügül. Okurgan materiallar var. Bu internette sosyalitelerde diýip soralar bergen kişiler arasında şu kitapny kulup biz minde de bolsun edip tilek bildirgen kişiler arasında ýeşler bir köp görene, men şoňa da bik süýindim. Mine Türkiye tillerde çıkan diýip aýtdygyz bitne bu variantlar bir-birsinden aýrylama, niçik tapdy özgerlikler barmy? Alla mında Ol şunatda mında ol Rafkat abi Kerimov nüskasyny faydalandım diýip ýaza özüde aýtdy. Ol bizning kitapga ýazgan kiriş sözünde Özbekçeden garap aldım, ondan da köpmedir derseni Kapski işinde diýip aýtdy, Koşturnar işinde köşirdim diýip aýtdy, köşirip aldım diýip aýtdy. Lakin köşirip aldım diýip aýtsa da olay köşirip bitirip bolmaýan. Ol şu an görende tege şagyştyryp gary urtaklykka kilesiň. Mene Kur'an kitabyn, izgi kitapny da bir terjime etdiler, türlü tillerge terjime etdiler. Her birisinin tefsirlerini garybız. Tefsirlerinin genelde niçe türlü nüskası var. Şunun şekilli, bunun da nüskaları ayrılır. Mümkün köpmedir derecede. Her halde Türkiye tildegilerine iktibar basınlar. Eğer de mine biz bir nigede Kur'an'mışa Rusçadan terjime etken bolsak, ol indi ol 50 nesle bolup çykkan bolar edi. Ol hatat goýmalyk. Şuna göre indi ol Rafkat abidan özlendi eli. Anyň mine ol biz eýtip bitirmegenleri de bar. Şenki ýanda gaýbir belkegine bir niçik diýip aýtymynda bir ölüş Rafkat abi tarafından unutup da kalgan idi. Onu aşyklytyrgaça bu goýadyr bir jerge ýokka çykdy bolganmyn diken, onu ýok adam Alinler Gubaydullin bütün türk variantlardan şulay etip izlep tapyp terjime etip andan ana men şeýerge awuşturyp kalgan ölüşde bar mында. Ansy goýsa ölüşdedir indi häzir özüňizgine bilebiz. Şuna göre andy hizmetlerde kirdi. Ondan mene rus dilinde degenden, şunsunda aýtym rus dilinde anyň şokdy tejribesi var. Tege Ratlov'tan ok kile, ondan soňky wagtda Gripnov'tan kile, hem indi Kononov bilen Ivanov gatnaşkan tip ürüşün Sergey Ivanov bir wagtda ol şagyrda anyň terjimesi fenni ýokdan, bulay edebi ýokdan şokdy kamil. Sayysovny terjime etken şu. Sayysovny da terjime etken ýok Rusça. Sergey Ivanov. Sergey Ivanov'un Kazan'da kilgeni var ýany. bizning miras kitapxanasy diýilgen ikinci kitapda bulaşak dip uliýyz indi. Näde kitap bulaşak narsa niýetmisiz? Elbette ki
Biz niyetliybiz indi. Niyet meneli bu dastanlar jalılgaç belki dastanlar kitabı olmağa edip de ümitlenip niyetlenip turabız. Ansın indi Danis Efendi belki jiplep koyar. Bulay benim eli mana şuşu bala sağımıyla kısa kitabın da kurası kile ol da olsa şuşu aforizmlarını mana şuşu bölüklerge bölüngen aforizmlar qaymağına alıngan kitabı itip de kurası kile bu salga taba bulur indi Allah nasip etse. Eli ona xatli tağan başka bizning şuşundu özümüzning burungraq şir şairlerinin basılmagan eserleri de var. Belki onlarga da iktibarı bizning de var. Hatta olarak başka bir şunday proyektlarımızda bütün sinde itip bitirip bulmayı. İşlengen işlerimiz var, bastırı, şirat kütken kitaplar var, sözde yok. Mine bir yıl bizim dastanlar deyip bir kup siliyoruz. Lakin şu silevlerde dastanın tip düşüncesini deyişince anlamıyoruz. Dastan var bittiği halık icabında dastan. Yazma edebiyatta var. Kıssa Yusuf'ta dastan. Başkası da mine şuşlarını biz nişiklerteki butiyoruz. Bir ülüşü anın ne boyunca şundan da folklor tradisiyalar boyunca gide. İkinci ülüşü yazma edebiyatın üzerinde olan tradisiyalar bilen. Mine bunda yışkına bu talşı. Mine idegey boyunca. Men indi qaramadım tege şuşunda söyleşikler vaxtında idegey var bir tarihi idegey. Indi folklor giroyu. Folklor giroyuna onda teke motor sıfatlar verilgen şaptığına. Indi şınlıkta nede tarihi idegey yol bütününe ikinçirek. Mine şuşlarını yışkına teke tengel koyup ayırmağı da var. Bilmem belki men yanlış hatırlanımdır. Hatip abi'nin sözleri bilen min mında kilişer idim. Bugünkü günde ni işin bütün dünya Tatar Kongressi milli dastanlarımızın yılı dip ilan etti. Min tağın bir qabatlıyım. Bir filologiya көздегеннен gene epik eser bularak tügel, epik eserinin türü bularak tügel, tarihi işin barlıqını şağıldırgan milli gururluk şığanağı bularak öğrenirge gerek. Hem bizge yışkına galimler, ediplerimiz, bilgili bir kimelde şu işine alıp bargan kişiler bile milli dastanlarının nerse ekenligin. Lakin king cemaatçilikkel ul tişinçe derecede jitkirilmegen. Şu an beyli biz ul yılını ilan etip bizge umman hazır metodik asbab bularak da hukuku prosesinde kullanı alırlıkta. Hatta mine bu kitap kağılını biz de bizim miras kitapxanasına onun bu tevgisi hem big şidrikli bulgan, şol vaqtda sollu bulgan eserini bilen biz başlap jiberdik Yusuf Balasağını. Eli bizning öğrenilmegen tarihi mirasımız. Bu öğrenilgen, o hatta tekşirilgen, lakin o bugünkü günde basılmagan. Eğer de o kitap bulup basılmayken, o bir nişikte bizim tarihte kaldıra almayacak. Men şunu aytırdım. İnternette elsek de, kin katlamışıga, sıkıp söylep yürsek de, etsek de, kitaphanelerde de tutsak da, en birinci şiratta bütün yazma medeniyette, yazma edebiyette o kitap bulup basılıp çıkarga tiyir. Hem ne bu, bizim miras kitaphanesi. Biz şaktığına zor uğunuşlu proyektlarını bizim miras jurnalı arkalı alıp baraydık. Bizim Tatar tarihi yarılıp yatkan jirliklerinin tarihine beylemine, fevral ayında zorgana, hazır ayrım son bularak Sibir Tatarlarına beyli kitabını çıkaracak biz halk sonu turunda yışkına şiliyiz. Bütün Tatar Kongresi'nde Tatarstan'ın uyuşmalarının da Tatarstan'ın bu mesele boyunca cevaplı bulgan uyuşmalarının da işi bit halk sonundan alıp halk sonuna alıp hatli tügel. Ol daimi rövüşte, özlüksüz rövüşte gündelik durmuş. Ol anın neticesi mine kitaplarının bastırılığı bilen de başlana. Hem bütün Tatar Kongresi'ne tügel, biz bir ayrım neşriyet tügel. Bu meselede elbette Tatarstan kitap neşriyatı bilen, ministerlikler bilen işlev küzde tutula. Lakin min bugünkü günde mene kanatlı sözler, makale eğitimler, aforizmlar degen vakitte mene ulanın mene sandık mene mında indi. Mene şundan da ul ideyi bir dürüst kişkine gene variantta, kısa variantında gına mene bu aforizmlar, makale eğitimlerine girdi. Nasıl mısın dağın qavat qarab çıkaracaklar? Hem yışkına min hazır mesela kitap FM'da, Tertip Radyosu da başka mene Savbalar Radyosu hazır işlepkine kilematurgına. Mene ul radyolarda şu kanatlı aforizmlar, makale eğitimler sözleri ul nıklektir bola. Hem yeşler tınlı. Min sizge şunu aytırdım. Ul bugünkü günde bik aktual. Biz yışkına Tatar yeşlerin gayiplerge tiyir biz mene okumaylar, tınlamıylar, millet yazmışı bilen kızıksınmıylar. Min ul söz bilen kilişmez idim. Bugünkü günde tınlauşalar sonu bilen de siz iktibar etseniz, mene video yazmalar arkalı da
Безнең менә Китап ФМ, Тәртип радиосы, Саф балалар радиосы, башка радиоларны да әйтеп буламында. Аннан лектиреп алалар. Ул үтемле юл. Сторисларда да бар ул, WhatsApp шелтәрләрендә дә. Шуңа монда без менә яшьләр кызыксынмый, аларга кирәк түгел дип кенә без яшәргә җиткергә тиеш контентны. Ул контент менә монда бар һәм ул үтемле. Шуңа бу проект дәвамлы булсын. Без бу мәсьәләдә бергә эшләргә тиешбез. Һәм иң беренче чиратта сезнең белән дә масс күләм мәгълүмат чаралары белән. Рәхмәт. Сораулар, тәкъдимнәр. Конгресс белән ярдәме беләнме, министрлык, мәдәният министрлыгы ярдәме беләнме бу китапларны үзәкләштерелгән милли китапханәләрдә дә булдырып булу юлларын карау мөмкин микән? Milli kitapxanalar sistemасы инде ул мәдәният министрлыгына сешеннән дә дөрес әйттегез. Без үзебезнең кулдан килгәнчә әлбәттә бу китапларны анда җиткерәчәкбез. Ул 1000 басма булып бастырылып чыкты. Бу эшнең башлыгына әлбәттә. Монда беләсезме, әле китапханәләргә тапшыру гына түгел, безгә хәзер бу басма белән кызыксындыру юлларын табырга кирәк. Китапханәгә куеп кына әле бу китапның бар икәнлеген bilirlərmi, yoxmansı bir məsələ. İkinciden, aның mənə elektron rəvişdə internetdə barıbır, mənə bu kitabның бар ikənligin onlarga kirək. Həm mənə, mında bitəli biz hazır təqdimlər də toplayırız. Ləbi obillarının komandası, əgər də mında nindidir, kimnindir bu bitəli başlanğışığına, kimnindir nindidir tüzətmələri var ikən, nindidir fikirləri var ikən, təqdimləri var ikən, ul tişinçə dərəcədə barıbır qaralaşaq. Монда безгә менә 1000 басманы бастырып та хәзер сезнең белән берлектә аны җиткерү юлын карарга кирәк. Шул. Менә бу уңай белән мөмкин бер генә хәзер. Нидән? Менә иптәшләр шәхесләребез сериясе чыга. 100гә якын чыкты инде искиткеч бай хәзинә. Ләкин шулар менә тиешле урыннарга барып җитмәй бу. Менә әле яңа гына чыкты Гали Шукруй. Гали Шукруй бит инде хәзер шундый татар шагыйре дә, яшәгән төбәге татар. Хәзер моны башкортлар инде үзләре дип бирәләр. Һәм монда менә ул Илһам нигә Османов аны әйбәт чыгарган, Илһам Бумаров. Ләкин анда барып җитмәгән. Аннан Мәҗит Гафурыйны чыгарды. Искиткеч бай хәзер шушыннан. Ләкин мин хәзер Уфага шалтыратканым, бездә югыл дип антишле бәлкем ишм кайгыларда бардыр. Бәлкем тә китапханәләренә, университетләренә, студентларына барып җитмәгән. Менә шушыларында менә ничектер кайгыртырга инде. Иң мөһиме безгә менә бастырылган тираждан бик күләмле дәнә безгә бирелә икән, без аны әлбәттә киң катлам укучыга җиткерәчәкбез. Уфада ул Мәҗит Гафурийның китапларын без иң беренче чиратта Уфага гына түгел, Башкортстан районнарына да җиткердек. Әлбәттә ул тишенче дәрәҗәдә ул аның тиражлары зур түгел бит. Татар дөньясы өчен. Әгәр дә безгә 510 татар оешмасы эшләп килә икән бүгенге көндә, һәм аларның бит әле һәрбер районда җирлекләрдә үзләренең оешмалары бар. Безгә әлбәттә тираж мәсьәләсе. Икенчедән, безгә хәзер менә бу барыбер китапларның электрон вариантын авторлык хукукларын саклап, интернет шелтәренә үлем мәсьәләсендә карарга кирәк. Бу ясыл. Менә шул ясылыкта эш алып бару кирәк. Муса Бигиевны әле без үзебезнең дә чараларда, әле Муса Бигиев та чыкты. Бик күләмле саллышы китап без ни белән шәхсәр сериясын бастырган вакытта ул турда да аерым сөйләшүләр алып бардык. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Матбугат конференциясын төгәлләп, Ләбә сүзегез бар? Юк, булды бик зур рәхмәт монда килгән журналистларга да һәм Татин форумга да, Рамис син үзеңә дә, Данис әфәндегә дә, Хатип абыйга да мин шексез рәхмәтләремне һәм Рәфәт абый Әхмәтҗановның менә Хайдар улы һәм кызы Сәриягә дә килгәннәр өчен бик зур рәхмәт. Хезмәткәрләргә барсына да монда бик китапка кем нык өлеш кертте. Барыгызга да шексез рәхмәтләрем. Рәхмәт.